gwatanira na kuthikira gavana uria uri Kagitene gaka uria ni gavana Mutuma Ntoithingia. Kagitene okauka na akiaraniria na metha ndeto ya Meru TV Kirito Murungi kinyano ritia Meru gwetana mbere na kurombera mutongeria uju nikenda agatigira na gukuria Meru na gutigira miradi yonthe ni gwetana mbere na kurikira. Jeff Gituma na ripoti yu. Nandi Kirito Murungi na umirite na kuga Mutuma Ntoithingia gavana wa Meru na mbirite na kinya ririega aria ambirite kugwatania atongeria bonthe ba kaunti iji ni aria kuga gitite gamba riri nyuma ya mutongeria uju gwita atongeria bonthe ba kaunti ya Meru na kuga Nandi Meru iri njarene injega. Ni Mutuma niro tumanagia nireta antu amwe na nkona na mbirite bwega utumania Meru. Mutuma na thite bwega tura tongere bonde ba Meru na twitete ajumbe bonde na retete nyanga bana babariku munya oni na retete minister medical nturi MCAs bonde na tongeria ba kanisa na tongeria ba njuri ncheke na ba new don na tongeria bekuru na tunde trogire yitarere. We want to turn a new leaf. Nikwenda kurua chapter njeru kire siasa cia Meru. Siasa ile sheirumi siasa guchambania tutigania siasa iwe gitarere. Kuruki Kirito Murungi na kuromba Meru Nandi bagwate Reverend Mutuma Ntoithingia mbaru na kinya nkuruki kuria Meru bete na mbere kumurombera. Tuwatanireni tutigate miaka iri tigere tuonethera Meru kwimandire kona kukira tumba kuria Meru itutembere kuwata Mutuma mbaru na tumurombere na no kuona akuye ni ralimu atira karakara president akuya atira karakara ba minister Kipchumba bakuya bagutwa district njeru na mantange yara mbuga ture Meru twagwatana tuwekira siasa cietu mwanki na tugekira wendo tukona mando yonthe yatwenda ndene Meru kuna ndi oni ndi Kirito Murungi ankuromba ntu wa Meru nitugwate ni Mutuma mbaru nitumuthikirie nituthio kumwa stress nituthio kumwikira blackmail nikenda omba gutia Meru mbere na mpwi. Ni aria kirikiria mutongeria uju akuga kinya we na igitwe ngutu ati na kuromba giti gia useneta aja kaunti ya Meru indi ndaugite kethira akaromba giti kiu akethira akiumira na kwira Meru konte kwenda kugiaku inkwenda ukarande mpambe ntare malabu pambe ndikeria ntu then ndona kwenda possibility then why not I can do it but as of now ntira viria tewari kununkera no kununkera ntira viria kununkera ndaviria kununkera nkabwira ndiningwa mbure kethera nkarunga makanti gitate ntirungama but for now it is at room level na kinyania kuorobo kuigwa. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kiri ripoti yenge munini wa gavana ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi Alois Kenneth Nyaga Muisraeli na ashumiriti na gucokeria rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto nkatho nontu kuriungira kaunti ya Tharaka Nithi. Kuringana na Nyaga Muisraeli augite ndiunga ya Ruto ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi nithirite igitigira kuri na weti na mbere na nkuruki nithirite agika mawira na maendeleo ndene ya kaunti ici. Akiaria ntuku ya iguru kiri kanisa imwe ndene ya wadi ya Muthambi, Muisraeli na augite ndiunga ya Ruto igatigira mantu kathumba neja gwitithwo na mbere urago kubatara ndene ya kaunti ici ni aria oneni kinya kugwata mbaru na gucokeria nkatho munini wa rais Profesa Kithure Kindiki akiuga nethiritwe ari na itagarire nene era gutigira kinya kaunti eu ni kwithira igethetherua urago kubatara ni thirikari nene. Munini wa gavana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Nyaga Muisraeli muthenya wa imunthi na rombete amwe na ashirika ba kanisa ya RMS kimure ndeni ya wandi ya Muthambi aratumire Kanyaga kugucokira rais William Ruto nkatho nontu bwa mirandi ira aratigire apeana kagita karara ari na ndiunga ndeni ya kaunti no kuko ni twari guko muthenya wa Friday butijogu
president yetale chokoria na bula ninkwenda kuga bwa mbere ni wega muno ne jirani iga twaranirwe ja kurutira wera tukusapota no mbere antu betu badara kanidi nde yaka ndani yara MC Kimuri ona tokera gwa tukarurirwa ne tubatie mbere tuyungwa turute wera na njara jetu kagitanirwo gaku Muisiraeli akiruta mbito kiri arimi kwirutaniria kiri urimi muno kiri urimi boka o amwe na mayani nontu urimi bubu buri na mbeca imbingi no tari nuko kumenya wega kawani kagite mbeca bote kumenya ogu omnde andete kwira arimi betu bakawa bari mekawa we na arimi betu ba majani amone maragire mbe bari majani atia na ri ng'ombe bari ng'ombe atia kagitanirwo gaku Muisiraeli narutite mbito kiri antu kwimenyera muno kagita gaka mbura ekura ndombe antu batwire gwetu guku asantu ba mara na bachuka igamba ng'ombe bara batwire gontu guku kukaganguka ndaro mamdu natie wekalaga gwa rikari saidia tonto mbura no kwa no gakambire ko moranguka uko ne kaba umere uriombe oraro na gowe moyo kana tisasa wa mtu gari ya uga ngaya kamuteria wegarite ngukani ngoke ga ukamatana tuye tukurike no ndana ko na option ya 10 no digwasore kana odi sukuru kula kwele tukuri sukuru nengo mantu bategetere mbura yura muno mtu asa kurama muno antu ba kegwanjamba ba mere rugari na antu ba nagwe to gyanchuku antu ba kumizwa muno ngoka ne ngoku nabo kumanya antu bakuri na rosi ara ende auritie antu gutiga gutagara miuro ya migomba kagita karaye na roje nontu noe bakamate ndago kadikiaro mule mora mugekoro ukati mule mwanyiri we wa murambe ukona gwatuka ngoro kyo dikuna migogoni la na uwo kenuka ru ne to kweranwa kaba muno megu akorie na goe moyo ne to kuleka ndabonkuga na ndauga bokala renja kanda uga inike nona mtomo mwakunu atasoka kwa ura muno tio zo kumuri atakwekara ngoro kyo na mugonu anyiri agina tazalose ni yakua teka bomo ne moyo na ndauga no balarenja kiripotera Meru TV kuma Kimure mbita murimi wa Mbogo. Kiri ripoti yengine ate Bishop wa kanisa ya ACK Diocese ya Meru Reverend Daktari Nkabo nethirite agishumiria na gucokeria nkatho rais wa nthiguru ya Kenya William Ruto nontu wa kureta miradi ndene ya kaunti ya Meru amwe na kaunti ya Tharaka Nithi nikagita akaria Nkabo athiritwe akioria siasa gwetana mbere na kuritira akaringugi nontu babathurire nikenda bakethira bakibaitira ngugi ni aria ethiritwe akiromba aciari ikinya kumenyera ana bao kagita na gaka beri rutha na nkuruki akirikiria oria mwingi gutigira ne bakwanda miti iri njira imwe gutigira ne bakumenyera riera. Bishop wa kanisa cia ACK Diocese ya Meru ya Reverend Dr. Nkabo na yukitie kanya kucokeria rais William Ruto nkatho nontu bwa kureta ndiunga ya kiwiti na mbere kiri kaunti ya Meru amwe na Tharaka Nithi acokia nkatho niontu niturari na ndiunga nene ya president wetu nitukuga ibwega nontu bora president arombire guturiungira na kuraitha mirandi ire thithitwe na nibwega ingucokia nkatho muno ndi muskabu wa Diocese ya Meru Anglican Church niontu kiri akari bonthe ba Meru na akari bonthe ba Tharaka Nithi niburoranirie gukura gukunene muno kwa kimathugania na gisiasa nontu bora buronanirie kugwata president ugeni Buluki Nkabo na aritete mbetwa kiri atongeria bara bathuri kuritira akari ngui bura kwagirite akiwa gikeno kinene kia akari ni kuona ngui ni kuritika na njira mbea asiasa igita riri ni igita ria kugwatanira na kuritira Mumeru ngugi kuritira Kenya ngugi nontu kura ite kuringwa ruju kura jejete mwankene jwa 2027 na mwaka jwa 2027 twarikia tukuritira bwari asiasa na aringi kura nabo baritirwa ngugi bakamenya uria bakaringa kura ciao na baria bakomba bakona uria umbite baitira ngugi njega na bamucokia gitine kiria bakwenda kumucokia kwa wigitene riri nitukuga antu bonthe ba Meru
na Tharaka Nithi na Kenya yonthe tugwatanire thirikari ni bwiri gukira na tukagwatanira twinthe kurwa na okia bura bwe county ne jetu na mathina ya ikuja roje ba masibitari ba mantu ja stima na ruterero ana kaita kaberu thene Dr. Nkabo arwe kwagirite omuciari amenyere mwana wawe aciari cukuru ne jingi na ana ibarejire ruthene kwa une tukuria no ntwegitarire ana batukariene bwa arimu aritani ana bamenyererwe bwega ni aciari no ntwegitarire njukumu ira aciari benayo ni kuona ana baukara ruthene bwega na babakaria batenyangetwe ni kenda bombe gushoka cukuru kaire bae sawa ana bamenyerwe batigatonywe mitugone ira mithuku ya gwetania na ndiunga jianto barabategerete batiagirite barabatumaira ndawa cia kurebia ninkuburomba aciari na akaria batwana tunthe na stakeholder busponde butikatonye ntetone ya kwenyangia ana na mitugo ya kemira nawe akirikia Nkabo na rombete antu kuanda mitika itene kaka mbura ya njira imwe kumenyera riera tuguririkania karibonde Bamero na Tharaka Nithi na Kenya jaora mweto jwa make Kenya green na jaora anglikani tweteta mweto ne jwa kuririkania antu manto ja wandimite neto koromba antu egitarere kwena mbura bamitumire bwega na njire kwanda mite na njira ya kuthondeka migunda itigete na ruje. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Mutongeri wa kanisa ya Worldwide Africa ureni Bishop Edward Ibrahim Amuai na rombeta atongeri batonisa tunthe ndene ya nthiguru ya Kenya kwijamwe kugwatanira na nkuruki kurombera nthiguru ya Kenya kuringana na Amuai augite nthiguru ije nithirite gikurukira mathina kathomba jara ja gisiasa ja muturire kuma na mantu jangi ja maingi nyarana ndi arombete atongeri bonde ba gisiasa gutigera ni bakwijamwe akiajana ngerekano ya ura ari munini wa rais Rigathi Gachagua na atongeri abangi akiuga batere kuthura bari amwe bonde nikenda gutigira nthiguru ya Kenya ne gwitana mbere ro gukubatara na nikenda gutigira kuri na thiri ndene ya nthiguru iji atongoria bakanisa ya Worldwide Anglikani aga nthiguru ya Kenya baitete mbito makanisa mwanya mwanya kurombera utongoria bwa nthiguru ino. Nataka kumwambia kwamba nchi yetu ya Kenya ni gonjwa na magonjwa ambayo iko katika nchi yetu ya Kenya. Tunahitaji kuombea nchi tukianza na mtukufu wetu Samuel Ruto ambaye ndiye Mungu amekabidhi mikononi mwetu tuweze kuongozwa chini yake. Our brother Deputy President Professor Kindiki Kithure, wherever you are, we love you and we pray for you. Tushikane mkono na rais wetu tufanye kazi ya Mungu, kanisa nchi ya Kenya isimame imara. Batongereto ni Bishop Edward Ibrahim Amuai ibogete kagitania kakore na marugutere wa gisiasa munene gento kile kibateri kuthongero Kenya makanisa kwebera makarika manto gutautoro. Kenya ni nchi moja, hatuna nchi nyingine. And I know the church plays a role as a coolant. A coolant is meant to cool the engine of a car. Yes. And our engine Kenya sometimes starts overheating. So we are here to tell His Excellency the President, this country, people lost lives many years. We do not want to see the same at this time of the year. Kurugi bakiuga kuri na batia thirikari nya Kenya kwanza kureta mantongoria chonde gutari kwathura na nonto moroto wa rais William Ruto kureta atongoria mabonde acherani na Rigathi Gachagua wamwe na Kalonzo gutigira kuri na thiri Kenya. We need to bring everybody on board. When we talk about broad-based, we are not only talking about ODM and UDA. Amen? We are talking about all these parties coming on board.
because our interest is to take Kenya forward. Alete hata mzee Gachagua analia sana, amesumbuka huko nje, aletwe tu ndani, apewe kitu kingine afanye. Manake tunataka amani, tunataka upendo na tuendelee mbele. Hata Kalonzo asemee pande hii, mwingine asemee, ili sisi zote tuwe ni wa Kenya ambao tunaenjoy matunda ya Kenya na tunajenga watu wetu wapate nguvu katika kufanya biashara, kufanya ukulima na mambo mengine. Na rende bogete mbathokana ne tumete akari bomba kwethora bagikorokera Kenya marake motorere gwitia na kungi na kumaendeleo magitigiro nyuma bakenenkanira ngerekana na gichigo munge kia Tharaka. We have many challenges. Life haijarudi kawaida. Mwananchi anateseka. Vitu bei haiwezekani. Tunasikia on paper at economy sasa ikoko vizuri, lakini in the pocket economy bado iko mbaya. And we need you to accomplish what people need you to accomplish, especially in Tharaka Nithi County. Utakuja 2027 and we call you, dear brother, to come faithfully so that we can decide whether we can still give you our votes. Barabara zetu zimeharibika, Tharaka hakuna maji, hakuna vyakula. Igorera baitete mbito mbede bakemenyekana tanjenzi. Botigeri bakwebumire gochereria weria koruta bari bongo nontuna bari ngagituma gotire were koneka ya koruta. Bakeboria gotiga kwaneka na kwaria mere tare mega gokonenera Rais William Ruto mitandaoni. Vijana Gen Z hata mkisema tunataka jobs, there are no jobs. That is the truth. Even in the US hakuna kazi. Even in the UK hakuna kazi. But you can make your own jobs. Nimeona wengi ambao wanafanya kazi zao, wana employ hata Gen Z wenzao, which is good. Can we forge towards that direction? Wacha kutafutana tu na watu, Ruto must go, we have no jobs. That will not help you. It will destroy you. Mara mnaandika video mnaweka kwa mambo ya president amekufa kwa sanduku na mambo mengine. Tunaomba mnyenyekee na muulize msaada kwa wazee ambao Mungu ameweka, muweze kuishi maisha mema nyakati zile mko hapa duniani. Kumageni ni Kanyango Migwandi Marimanti kichigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rietoka mbita ndagera waiguna. Kire riboti ingene ati mbetwane iritikire thikara ya kaunti ya Tharaka Nithi gutigira ati negwetana mbere na kugwata amwe na kwigika untuire bwa Mutharaka kuringana na gikaro kana mambura jara jathithikite ntere cia Tharaka aria bakiarania metha ntuto bari ntere chekie bugwa ne barombete kinya kariba kaunti ya Tharaka gutigira ne bakugwatira untuire bwao nikenda butegeta na mbere na kuririka kuringana na mbeo mbithi barabo kumyagata young ambassadors na barabedrete bagethingatira manto jegie untuire bomukari wa Tharaka ene bedrete bagetari na kuromba kinya mbeo mbithi gutigira ne bagweta na mbere na kurikana na nkuruki gwika byatho bya gutegera manto jegie untuire bwa Mutharaka. Gwibuka cha ya muchukere kuruthirwa ntere cha Kibugwe yombire kurugurwa na nyembo cha gitene ira iretire ikundi mwanya mwanya kuma kira kona ya kaunti ya Tharaka Nithi amwe. Gamugeni wa gitio ari mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ora ugite gintuire kia Mutharaka Nithi igia kugwatithania na kogu kwina gitumi gia kariba kaunti no kugwatanira twinda turi ya Tharaka Nithi kana timu na tugaga bantu bara muhimu na hantu kugwatanira paka twika gintu kimwe tutugaga tende mbere muchungwaya utare muchuka na Mutharaka ibare are mwana wa muntu umwe na bagida bairi na bie abuga wanyo yuguma gaiko kwatweteka muchuka timwenga are Mutharaka timwenga apana.
Young Ambassadors bakacha ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi aria go Kimathi Ntumiro ro rugamirite kachi ya Mara, Paul Kabithi ro rugamirite kachi ya Tharaka, mwana murugamiri wa Salti Ndoncho mitambo ibakurikia thoni giki arabonekanire kugarukira thirikari ya kaunti nontu bakurega kugwatira gitene matura niende bagetagira urangiti gaki baige ukachoro kana docket ya culture sport and tourism iko urangiti akothia ara tugake ara kururageti erere ara Mount Kenya period la siare kwa na event teno na ara urageti mheshimiwa kwa na everyone ni akamati tu imbas from county government of Tharaka Nithi, but here Kellen wako na Kenya wanaenda wanachanga pesa wanabeba hao watu wanawaleta hapa na tukuwa na county government of Tharaka Nithi, kwani wako wapi hao watu? Lakini kacha kana utamaduni ndivyo function na kabla na wewe mandu mamu, lakini kitoko tuweka very shocked leo tutakuona county yetu ikiomba kuiga ile support mandu mama ikatuweka nwangu support urangeti andu wetu kutienda kuiga nende kinyandu bawe bateto nyamura ukegwa kacha ya nyamura ya county nekumba ku support bigo kana mutikenera watu kenere Kabithi akiuga wabura thirikari ya kaunti igwatagira urangeti ni bati kugwatira biatho ta bibi kama ni urangeti sahi sio kubaya na ni kuzuri zaino kwa mkareche county government ile ankari chombe sai kungekuwa na CEO chief officer wa culture and tourism sai kungekuwa na CC kungekuwa na governor kungekuwa na deputy governor lakini wako wapi sahi kwani sisi hatuwapigii kura kama vile tunawapigia kwa wito kwenda kwela county yetu yume toroni yokere yambire usapoti mantu makasha na tiwo support urangeti urangeti tio kasha tatu kwanza bomba kinyana urangeti toma hato kazi Mara toma Mara to kazi Mkondi toma Mkondi to kazi Chakariga toma Chakariga to kazi ndio yes na tukiomba kutuweka utamaduni wetu tukadia wa urangeti Arano Kimathi Ntumiro augite kwina batu bwambe umbite kugwatira gitene keingo wona kurubara bari kuthaino bauma gintwira gitikathire tubeto nenda kubucokeria nkatho jia mwanya nontu bwa kukundira kamwe ati ya kwamba untwire wa Tharaka Nithi utinyara ati Mutharaka Muchuka na Mumara urena Mumuthambe na Mumwembe tuthinambera gutwika gintu giki tuthinambera gutwika gintu giki nontu twatigana maitha magatubarikira gukugwata kau na gintu kiria gikunkenia ni ati ya kwamba andu baria bakwaria ni mbeu mbithi ati ya kwamba nituthiite na mbere gutwonia mikinyo kacha yetu niambirite kugwatwo ni nduki mbithi that means untwira wetu utinyara kabukwenda untwira utunyara Muthiani Kabithi akiuga kwina batu bwa kiatho kia urangeti kuthiurukaga wakira ntere cha kaunti ya Tharaka Nithi Kontore ba Mara ti kontore ba Chuka na watoto timunta mbori kana tanto bakilambara na watoto timunta mbori kubeba watu wote twende pale tojiara urangeti kuina mbogoi hao watu tunawakosea manake hawajui hiyo kitu leo kumtaka mbori agani ntikuiye for example mimi sikuwa najua I was just nione hivi yao tunataka kama ni culture festival culture ya Chuka waanze kurudishiwa hapa Chuka manake hapa ndipo kwao kama ni Mara tuwapeleke kule Mara mheshimiwa 2027 wewe Mara todinara Mara turoze kiadokie nene takike utawaura git tinda toye ikulidi kama toye banero basi papewa hiyo papewa pesa ya county government kuinuka kwani ni siasa ama ni ukweli kiripotera Meru TV ndeke bogwa kacha ya Chuka mbita murimi wa Mbogo tukitegera riboti ingine ati gikundi kia anto kiombe kijikeneta Planner and Trade Developers kuma ntere Shabure kira gitongeretwe ni patron wijikeneta Joseph Muthomi ne barariongete ndene ya kanisa ya AIPCA Karingene ntere chikirwa ndene ya geshuga bunge kia Bore bakiaria manto jege siasa ni boreti kana ni bogeta ati akari Babore East ni badireta bageti kwa nyuma kiri miradi ya weti na mbere kuma kiri thirikari nkoroki ni barombeta
ya Meru Bonde gwetana mbere na kugwata mbaru governor wa county ya Meru Reverend Mutumanto Ithingia nikenda agatigira na gwitira Meru Bonde Ngugi Mwenda Olaibuni no guturikiri na ripoti yo. Kikundi kia Plan Trend Developers kuma wandini ya Kirwe na ribatongoretwo ni Petron wo Joseph Muthomi kana Joseph ibaliongete kanisani ya St Helena AIPCA Kiragene Kirwe nari nikenda gutethia kanisa una murandi yo wakayura bena yuo mbitawa kivinji wangaruni batwi tukuletete Muthomi kanisani atwite kanisa ya wele jagari mwana na ndia twira bya biu na twirija maingi na Muthomi no tukari no Muthomi patron wa group yengi tuyora tulio Kirwa itawa Plan and Trade aria wa patron no wa vision cardia na itukuona ora twitite bwaga ala tukinyite miles and miles ya tutikuma tukinyite ungitawa Muthomi Joseph Muthomi kuma turegi kana no kwi nari Kirwa nari won atukujita kanisa na aru kuigwa kanisa kimya ke independent ya Kiragene na tukena mono tukuona aja Mulungu areo na gwira bagute cia kigari iba twitite kaibambitite kabere au kana maketha ntombire kuija kinauga na aru ankeja no tugene nyaja angi tariki 20 na inkwira twabendete kaibonde baba support makelele jau iyo ntumba kuija ingutia ndane kadira kira Mulungu andari mitana no tunja yakethete kwa shinde yakethete kano na intinjuba kwa yakukanira ani mali yetu bila Charles Kigunda ndi chairman wa kikundi twa nakyo chama yeta wa Plan and Trade Muthomi ya patron wetu mali yetu imwati nweti chairman St Helena Kiragene Church bambere ma tunageni betu baba guturiongirite no ntubwa ntukutena family ndi tariki 20 bambere ma kubachokira kado pa Plan and Trade Developers para kumite nturene akirwa itubere ibwaga no ntubwa itagaririria daga kiao batugigirira no ntato kwenda kuimbura mabati ja mikuru tukira ja Meru. Amari yetu ni Agidikon David Gikundi, mchungaji wa kanisa ya St Helena AIPCA na mchanji wa parish yeje ya Narina Kirwa. Mbere inkatho ngucokia no ntubwa gikundi gigi ya Plan and Trend Developers no ntubwa kwithia twina bo ntukuia na arua St Helena na bomba gutu support no ntubwa mwako jura twina jua kanisa na baba kiariria mirandi ya weti na mbere bore barua gicigo mbunge kinini kia Bore East Kitinyu Maburu kwateka nkona kwina ogutugwitora kungi kwigwita abatu tuirikani ndene muno ati support alikarire leo lakini mutongerio leo mtimenyana atea kwetu na aja kuririe au manthijo ndigagira lakini na tuno leo thai kwa support kijara ya kuleta jamega hii tulasima getikira tukauga na ratu tukia bwega Bore ntimenya kuuga no ntoni uti kiongo na kinene kithitho Bore East mimbi wantu bakiuga Bore West lakini takambije bwaga no tutangara nao lakini yanja mirandi ya national government kutio tukuona ankuona watega rutero barabara hii wicha national government ira nyingi yoko maja ujukuma ko polisi gwita kauru antu batinda kuringa kerere ne nyogeta no dai barabara ewitumba gwitiro ina gwita maguru kungwa antu beta bego janau nya barabara cha muguro ndeje gwita kwa nkando kirwa muguro ndeu iteka idithitwe bakireke ibakuromba kariba Meru kwa Mutumanto Ithingia kanya no baritira ngui ngwite no kwatiri tupa kukitira muntu kutira mwaka tumure jiro Mweru uni urandinjure kwa Meru tumusupport tumwekanya hii majira jo chachionani Biblia tuira matendo yako ndi tasungumza na hii tuko na mateithio jawe wiki tukinya 27 kana mbere yao tuone ngucia urikari kuthai ura mbini bakuria tuwe awajunga bena support tuone kuiraga twitira ndio na jaga Meru ikirite ntukunya yu nkai agara ku ndio na jaga twina ngwataniro Meru uteke tumankurwa and I hope kinya itumwekanya twiromba twithe tumwekanya twitire ngugi na atugwatithanie tuthirie ndo aitu kwara chuchi otheri dai twina thirikari njera county government nguga itwe Mutumanto Ithingia kanya ali thirikari indi tukona dai kwina ukiri tugwitikia twitira ngugu kwega tomwakanya na ndinya watu amutegera ntukuichitite Reporter Meru TV kuma Kirwa na Bore Mbita wa Mwende Walaiboni
Riboti ya mwende mutegeri Meru TV ni agotukinyiria muthia John Teto Jeto Meru TV rukiri no toroko na mbere kwande na katheti cietu na nkethro ngicokagira ngotarire manto kathumba uria kwithiritwe gugikara rukiri Ronarua.